me stolom garnicu da lažim novciju i vode pravo moje koše ispod nebe. Zato je sve što ostalo je iza nje. Na mome srcu moje zmije crna zavesa, a ti me kuže, ti to zname moja adresa. Nema je, na planeti nema je. Jedan je kuća, bude tebe da živi, gdje mi rukama je slabosti. A ja, iako to znam, i ove noći je puna sanja. A ja, iako to znam, ne zaboravljam. Uprkos veoma hladnoj zimskoj noći uz muziku, dobro raspoloženje i najlepše želje, tradicionalnu Čačku doček je organizovan na otvorenom. U veseloj prazničnoj atmosferi Čačani i mnogi gosti koji su boravili u našem gradu su 2025. dočekali na Gradskom trgu. Uz odbrojavanje poslednjih sekundi stare godine, okupljeni su uživali uz hitove Tijane Dapčević i Amadeus Benda. Mogu da ti kažem, tako bravo Čača, da te čuva najviše na svetu, kada predarim te, ali kad ti kažu da se ne voli, da dažu te. Srećna nova godina ljudi, zdravlja, sreće, ljubavi, osmeha, radosti. 100% sreća nova godina, neka nas odloži u Čačku, 100% dobra. Gradsko rukovodstvo dočekalo je novu godinu sa Čačanima na Gradskom trgu. Sugrađanima su poželjeli pre svega puno zdravlja, ljubavi i poštovanja. Srećna nova godina svima, nalazimo se na trgu, novogodišnji koncert ispraćamo 2024. godinu koja je bila po svim parametrima pozitivna i uspešna i naravno dočekujemo 2025. godinu sa najlepšim željama da naš lepi grad bude još uspešniji. Želim svim sugrađanima pre svega zdravlje, a kad ima zdravlja tu je onda i sreća, da su svi veseli i uspešni, starijim sugrađanima dug život, a mladima da im se sve želje ostvare i da u 2025. godinu uđemo radosni i uspešni. Da volimo svoj grad, Čačak, da volimo Srbiju. Srećna nova godina! U prvim satima nove 2025. odmah iza ponoći predstavnici lokalne samouprave obišli su ovdašnje službe, odnosno dežurno osoblje koje je bilo pripravno na svojim radnim mestima u novogodišnjoj noći. Radnike policijske uprave Čačak, hitne pomoći, saobraćajne policije i vatrogasno-spasilačke službe. Prema rečima zaposlenih u našem gradu tokom prvog sata nove godine nije bilo značajnijih intervencija hitnih službi. Nakon novogodišnje noći, jedan čas posle ponoći, posjetili smo dežurne službe, policijsku upravu u Čačku, dežurnu službu hitne pomoći, vatrogasno-spasilački bataljon i dežurne policajce iz saobraćajne policije, koji su tokom noći brinuli o bezbednosti svih nas. Nadam se da će svi oni tokom 2025. godine imati dosta manje intervencija nego u 2024. godini. Ono što koristim još jednom priliku je da svim našim sugrađanima čestitam novogodišnje i božićne praznike i da svi imaju pre svega puno zdravlja, sreće i ljubavi u narednoj godini. U svoje lično ime, u ime zaposlenih u službi hitne medicinske pomoći Čačak, poželeo bi svim našim sugrađanima puno zdravlja, sreće i napretka u novoj 2025. godini. Služba hitne pomoći Čačak u protekloj godini obavila je negde oko 12.000 pregleda u ambulanti i negde oko 12.000 kućnih posjeta. Iskoristio bih ovu priliku da se zahvalim i rukovodstvu grada Čačka na donaciji koja će biti realizovana u narednih nekoliko dana i ta donacija će biti isključivo usmerena na opremanje službe hitne medicinske pomoći grada Čačka.
Tu donaciju ćemo iskoristiti, znači, pre svega za kupovinu uniformi, za hitnu medicinsku pomoć i za kućno lečenje, znači, i nabavku neophodnog namještaja koji nam je neophodan u službi hitne pomoći. Svim građanima kolektiv naše televizije želi dobro zdravlje, radosniju, bezbrižniju i u svakom smislu lepšu novu 2025. godinu, ispunjenu srećom i svakim uspehom.